Kristo tugire Kristo muraguwe neza. Inema y'Imana ibe mu mitima y'abakristo twese. Ubushobozi bwa rudasumbwa budushoboze kurenga imisozi duhanamiye. Ubutware bwa jambo mukorere muri twebwe kugira ngo ibyangirize ubuzima bwacu byose turonke ubushobozi bwo kwibatura kuri byo. Bibiliya iravuga ngo ururimi rwose ruzohagurukira kukubabaza uzoshobora kugwikurako. Kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana rizoba rigwiriye muri wewe. Bakunzi b'ijambo ry'Imana mwese, bakunzi b'umuvukano wa restaurant Komera Kristo ni muzima, aho muri ku mpande zine z'isi, amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu. Inema y'Imana idushoboze kuva ku cyavu tuje ku cyata, kuva mu bukene tuje mu butunzi, kuva mu butware bw'isi tutwagwe n'ubwami bw'ijuru, kuko turi ambassadeur b'ijuru. Ntukangwe n'amakuba urimo cyangwa imibabaro urimo. Hari inema y'Imana iganza mu muntu, akarengera imibabaro n'amakuba yose, agahabwa iteka ry'abana b'Imana ryamunanije bikajya munsi y'ibirenge byiwe, maze uruhorihori rwiwe rukabogeramo amavuta asa n'ay'inzahabu. Ese cyo mu bushobozi bwa mutima w'Imana ukagushoboza kwikura kw'ibyo bitandara by'amabuye byamaze kukwibagiza ubuntu bw'Imana, ugasigara witwara nk'uko wishakiye. Byo birabwirwa abarundi n'abarundi kazaho muri ku mpande zine z'isi, abakunzi banyu, inshuti zanyu, ababyeyi banyu n'ibibondo byanyu. Byumvikana ko ari bwa bumwe bw'abemera buri ku mpande, bw'abemera bari ku mpande zine z'isi. None rero mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza. Buriya usomye urashira inyota. Na mu isi y'umwuka iyo hakira ijambo ry'Imana urahembuka, urabohoka, uratabagwa, uratabaruka, uranezerwa, ukugwa ko igisuzuguro cy'ubwoko bwose. Umwanya wo kwishura ibibazo mwagiye mubaza no kurotora indoto mugiye tujya guhura nazo muzoba mwarungitse. Ariko reka dusenge. Erega icyo twokora tudasenze iyo bari amanyanga buri. Hasenga uwuzi akamaro ko gusenga. Numenya ko gusenga hari abo byashiriye umugongo, uzosenga udakekeranya ko Imana ifite urubyaro. Numenya ko gusenga hari abo byambitse. Numenya ko gusenga hari abo byakuye ku nkengera y'urupfu. Numenya ko gusenga hari abo byabohoreye amarangamutima. Numenya ko gusenga hari abo byakuye mu butware bw'isi. Ari ikintu kizokoreka mu buzima bwawe. Kenyera zigume, amatara yacu yame yaka twese. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, uri mweranda rwose. Ese ubweranda bwawe ubwo zabukaganza mu mitima yacu. Ese muri uyu mwanya inganji yawe yoza ikaganza ibindi byose tuwe twarakiriye mu marangamutima yacu bikadutandukanya n'urukundo rwawe. Nitwebwe ubwoko bwawe duhawe agaciro ko kuza gusenga, duhawe agaciro ko kwinjira mu isi y'umwuka tukagera imbere ya altari yawe nyerana. Aha niho tugiye kuronka icyari cyo gushira mu dusi twacu, niko Zaburi ya 84 ivuga. Aha niho turosa akaryo keza ko kubohokeramwo mu marangamutima yacu, niho turosa akaryo keza ko kwivurizamo. None rero se Mukama wiza umunezero mu buzima bwatwe bw'abana bawe. None rero se Mukama ubutware bwawe buze ubutwarire muri twebwe kugira ngo tworoherwe muri byose na hose. Duhamagaye izina rya Yesu Kristo kugira ngo rikaze muri twebwe, ayandi mazina yigira ibihanganga ataramugwe muri iryo zina ridasanzwe. Duhamagaye ubushobozi bwa Yesu Kristo budushoboze kuba nk'uko Imana ishaka. Maraso y'Imeranda naje kugira ngo imyuka mibi yose isoberwe kubwa maraso ya Kristo, kuko yavuwe kugira ngo imyuka mibi yari yarangirije muri twebwe tubibohoke ko muri iryo zina ry'ubushobozi. Mukama Yesu ganza, Mukama Yesu ninazo, Mukama Yesu ukora, Mukama Yesu ukiza, Mukama Yesu uvura, Mukama Yesu ubohora, Mukama Yesu uhoza, Mukama Yesu girira neza twebwe abana bawe. Mutima w'Imana kazi, mutima w'ubwenge kazi, wewe urotora indoto kazi, wewe utugira inama ibyangiritse bikemera kazi, wewe utuganiriza ibyari byarapfuye bigasubiza ubuzima kazi. Urakaza neza, turakwakiriye muri uyu mwanya ngo duhembuke ubwoko bw'Imana. Amen, amen, haleluya. Uwiteka duhaze ibyiza. Umukristo yavuze ngo shalom.
ngo jewe ndabaza nk'abantu baja ku bapfumu hama ibyo barondera bikagenda neza amaherezo ayahe ngo akarorero nk'abasaba umuti kugira ngo baronke ingo abandi bagasaba umuti kugira baronke abana mu gihe byari byaraze canke abandi bagasaba umuti kugira ngo nko mu rudandazwa rwabo babone abakiriya amaherezo nayahe iyo umuntu abironkeyemwo hama akabiheba bigenda gute canke ububirimwo yipfuza kubiheba iyo bigenza gute canke nk'umukobwa yazirikishije inda umwana ari mu nda ntashobora kugira ingaruka mbi bikunze muranyishura ngahe ni box nimwabishobora burakoze ibisido byishura ni box Imana iranakoze kubona ntabiboneye ni box mugabo gusa icyo nkora niko nibaza ko benshi bibaza gituma mu bibazo uko hari kubera inyigisho mutazumva zose canke ama audio yose mutayumva none rero ndaja kwigora ndondere mwene kukibaza ndabimuhe ni box yiwe mugareka ndabyishurire a public ko twese biraturaba ariho nk'akanavuze ngo uyu mukobwa yazirikishije inda ngo nimuvemo buriya rero nagenda babwire ko umwana n'ikindi kintu umuntu n'ikindi kintu bwa muravuga ngo yazirikishije inda mugabo kuzirikisha inda niki kuzirikisha inda niki esa ubundi inda irakura ikonga umwana hama akavuka kuzirikisha inda impamvu muzizirika zikemera ni kubera n'ubundi byo muba mwibungenze nibuba ari ubugombe bw'Imana babyoroshye kwico kintu wowe ufise ku bushobozi ushobora kugira ko bwo bundi bushobozi ubundi narabwiye na planning ushobora kuyijaka Imana yagushatse mwo urubyaro planning ukayisamira bangaye musamira kutunyuzi bangaye musamira kutugegene muri twaza ngo ni biro byaduze ngo ni biki ekada banga ahubwo ubugombe bw'Imana mutwiye kumenya yuko bukorera mu birere byose birere by'abagome birere byameze neza ubugombe bw'Imana n'ubugombe bw'Imana sibyo yavuze ngo abantu basaba imiti kugira ngo baronke ubutunzi abantu basaba imiti kugira ngo barongokwe abantu basaba imiti mwisho ibyo bintu Yeremiya yigeze kuvuga ngo wenda go Yeremiya ubundi yigeze kwidogera Imana ngo ni kuba ari ku bwoko bwo turiko turahona turiko turamererwa nabi ngo kandi abaraguza abanka Imana batubaha Imana abasamana biba bagiziki baba biryoherwa babyara bagaheka Kristo yaravuze ngo abana b'ubugingo barasinze ariko abisi barakanura no kuvuga iki ubundi aba Kristo nitwe tutisobanukiwe ubundi nimba ari umukobwa yasabye umugabo umupfumu yobwirije kurongorwa n'umugabo nawe asanzwe aragoza kubera iki jewe ndi umukristo nibyumvikana kugene nshobora kuba senga nakira Eucharistia nkirega hama bikemera ko umugabo araguza umugabo aterekera afite ibigirwa mana ndongora mugakwera wa muka w'idini turabanyedini ntituraba Kristo umaze ku umukristo umutima w'Imana kugira inama uronka ikimenyetso umutima ugasimba bikanka ko muhuza mukagira iki nikuvuga uwo muntu biragoye ingene mwoba nama mukabyarana biragoye gose hari n'abantu mwabuze imbyara muravuga ngo mugabo gihanze yaciye abyaragirane nimwamenye impamvu anaciye karande ndende cyane rwose abo bantu rero Yeremiya ariko ari Dodomba avuga ngo ni twebwe ngo umwana ngo w'Imana ngo yapfiriye ngo mumfuruka urumva Yeremiya ari Dodombye gose umva inzimba zari ngo ndi umuntu yabonye amarushwa ngo atewe n'inkoni y'ishavugiye ngo yaranjanye atuma ngendera mu mwijima aho kugendera mu muco ngo nkako yaranyihindukije amindukiriza kikiganza likarinda lirenga nikuvuga ubu n'umuntu ababaye sibyo ubu n'umuntu ababaye n'intimba za Yeremiya 3 ngo yarakabaranije umubiri wanje n'uruhu rwanje wowe rero umeze nk'uko kidodoma imbere y'Imana hari abakristo muca mugenda muvuga ngo ni kweka abakobwa basambana baronka abagabo kweka abakobwa basambana babyara ngo naje natebye kubyara jewe ndizugije sambana usanga ni caga isokuru cawo gikwega iyo rero nawe ari we wabyikwegeyemo ukaraguza ukagirana ukaja gusaba ikintu umupfumu ukubitikirikira muri ico kenyine ubyara umwana akakubera intagondwa mushaka kumwira ngo none ngo utamukuye ku mupfumu urabyara intagondwa kubera yakarande wa mupfumo ubuhari sibyo ubuhari rero kiba nigiki Imana itanga inyishimwe iravuga ngo muzokwiweze ngo amaherezo y'umubisha wabari umubisha bafise ikindi kigirwa Mana abafise yindi Mana senga Imana iravuga ngo iki mwaza buriya 73
aha iravuga ngo egome ngo Imana igira neza Isirayeli ngo n'abantu b'umutima utagira gatotsi ngo nayo jewe hari hasigaye gatoyi ikirenge canje kigatirigana hari hasigaye gatoyi nkanyerera ngo kuko nabona bihayagiza nabona babisha bibereye mu mahoro nkagira ishari wewe wavuze ngo iyo basaba umuti w'ukudandaza bakongera bakadandaza bakunguka iyo basaba urusango bakongera bakarongoka iyo basaba urubyaro bakongera bakabyara nawe afise umutima muwara ati ni gute ababisha babyara bagaheka mbona aribo baryohewe mbona aribo bagendera mu miduka myiza aribo bagendera mu Vox nibo bagendera muki mu maveuti mu biki nibiki ngo ariko ngo nkako bobo bapfata kibahagaritse umutima bakama bibyibuye urumva ko yiyumvira nkuko nawe wiyumvira ariko aravuga ngo bobo abani bene Asafu ngo bobo bona ni stress bifitiye binwera urumogi bakaryama neza niyo bapfuye bapfira mu muyondi ngo amakuba y'abantu bo ngo naco aba banezwe ko baba bayanezwe ko ngo nibahamwa nk'abandi bantu ngo nico gituma bambaye ubwishime nk'ikibuti ububasha niwo mutamana bipfuka urumva arabahayagiza kandi arabagome arabaraguza arabasamana arabiba ngo maso yabo ngo yabujijwe nibi ngo yabubujwe n'ibinure ibyiyumviro by'umutima wabo birarenze urugero baritwengera bakigira inama yo gukora inabi no gucinyiza bavugana kagaye umunwa wabo bawushinga kwijuru ururimi rwabo rukanyuragira kwisi urumva rwana abantu bafise ubutware niba abandi urumva umuntu araguza bazi niyo umucumuye ko niyo mucwe ngavuga ati ndakuribata ndakumara ndagucekeza ndakugirana ukamenga gufise kububasha wowe rero iyo kanzu gaca wiruka ubundi uba watakaje Imana yawe ngo nicyo gituma igihugu cyayo kibacikira ngo bakanywa amajambo yabo nk'amazi sibyo bakavuga bati mbega Imana yo bimenya gute ngugira hari ubwenge buri muri rudasumbwa ubundi baba baramaze gutuka Imana baramaze guta Imana babona ati Imana nta bwenge gifite Imana ntabwishoboye nimba ariyo yaturemye twatujya ku mupfumu tukaba tujya kuraguza tukaronka ibyo dushaka Imana nta bwenge ifite abantu nibagagukanga nabwiye ati umuntu atubaha Imana yo gukanga gute je utubaha Imana nta kintu ndakimwe ufite wo nkangije kuko ibyo ufite byose nguba ukiraririje ugifisha imisi yawe ugicagatiwe n'imisi yawe yukubaho ngo bikaza ukagwara gabonge ngo byose ukabisiganga ngo udafise na kibiraho none si Yeremiya bivuga 17 muje gusoma ku murongo w'8 w'icenda no w'icumi mwifise amatunga datunganye nukuvuga ibyabo baba bikura mu gihushane cy'ubuzima baba baramaze gusheta ubuzima bwabo aradandaza kunguka mwisha amafaranga azoyivuza mwisha amafaranga azogurisha ibyo adandaje byose abyivuze niya azokenyuka atabigurishije azokenyuka sibyo atabigurishije mugana uruvyaro yabisigiye nta muraga azosigara bararyana uwo mwana uzobyara mugana uzomura kandi uzomwamura kwibyamo niyo mpamvu mubona imiryango ivuka mu bantu baraguza baterekera abana bagiriwe imigirwa bagacibwa indasago abana bahorana imibabaro bahora uruzengereze wewe se na nyina bihaye gahengwe mugabo ujye umurage wacu n'abana tuzosiga nibwo butunzi dufise uko tuzosiga tugize isi niyo nibwo butunzi dufise ibisigaye byose ni ubusa gusa nimba kohereti cyangwa umusiguzi arizo nyandiko za Salomo nimba aravuze ngo byose ni ubusa gusa ngo nta kintu kiwaje nk'ukura urarondera ibintu by'ubwenge ukandika n'ibitabo kagirana ngo ariko ugasanga kukanyumba ngo nufise ububiraga ngo n'uzobiraga ngo nuzuko azobigenza ngo byose musi y'isi n'ubusa gusa ntagagira ikintu nakimwe kizogutandukanya n'Imana urubyaro wapi abavyaye bose ntibanezerewe kandi kesha abo bana barakanyuka bakaguherako wamenya gahongo kuri gahongo ugapfana inunu mu mutima wawe nubango ubugikikijwe n'imyaka yo kubaho niko Yeremiya 10 avuga ngukagira kabonge kubera ibyo uri kuri wenza urabana uti bwa buri naruhiye ubusa namenje ubusa nimba hari kindi kintu nari gukora simbona umubabaro nk'ubu ngo abana banje bankenyukira abana banje bananize ngo nari kuba mpiriwe ukicuza atacukiyora nta munezero bafise nibagira nafye nkuru y'iminu umva Bibiliya
ngo nirirwa ndakubitwara ikarenga rirenda ngo nkanzindukira guhamwa n'umuntu yidodomba ngo novuga ngiye kuvuga nkabo. Urumva wewe ugo mavuti reka nanje ndagutse, reka nanje nsambane, reka nanje nibe, reka nanje nerekere, reka nanje saba urusango, reka nanje nje gusaba urubyaro. Ngo novuga ngiye kuvuga nkabo, ngo novuga ngiye kuvuga nkabo, no bamemukiye urubyaro rw'abahungu bawe. Ngo niho rero niyumvira. Urumva ubu ni mutima w'Imana aje gukora. Ngo niho rero niyumvira ngo ndabe ko no bitegera mbona birangumiye gushikaho ndinda ninjira mu birimba by'Imana. Niho rero namenya amaherezo yabo. Nuvuga iyo uri kurasenga uri mu makuba ukabona bagukikije n'abagome kandi byoroshe ko bakugirira nabi, byoroshe ko bakujyajyanya, byoroshe ko bakuraguriza, byoroshe ko bagusakuriza, byoroshe ko bagukenyura, byoroshe ko bagirana. Injira muka w'Imana amagara mutima mwerana ngo hagaze igihe ninjira mu birimba by'Imana ngo sobanukirwa kwa amaherezo yabo arakanyagato. Ngo sobanukirwa ko ibyo barondeye bagize. Yumvira ngo ubu ngije akubwira ati nuko ariki uzonezerwa imyaka 20, nuko ariki naco unezonezerwa imyaka 80 wawe kubaho. Nukuvuga ugasanga kimwe cy'imyaka 80 ubayo nk'abandi bose, urarya ugenda n'amaguru, wipakiza nk'abandi, urapanze nk'abandi, mugabo uramahoro nta myenda ntake. Muwaje usanga bya biri nabyo nta myenda nta nukuruha, mugabo uzobaho imyaka 20. Kubyukuri wohita mwiki, wohita mwaho oye wipakiza ukagenda ko n'amaguru si wowe warayihaye, mukazi masi warayihaye, mugukimariye imyaka 80. Kuko inyuma ya myaka 20 wawe undakanyutse ushobora kuba waragitwara gato turavuga ngo gato karakura ngo buke bukomeza igihonyi kandi ngo bushikana musiba ku mugezi, ugasanga wewe inyuma y'imyaka 20 wawe ndi yakanyutse ugiye kuzamuka. Niyo mpamvu ubutunzi bw'abuba Imana buboneka mu masaziro ya ubutunzi bw'abantu batubaha Imana buboneka. Uragenda ukishikana kuri shetani ugasambana ugasaba urugo nyuma y'imyaka 40 ngo yakanyutse ngo yapfuye. Mumbabarire mugirire ikigongo. Ntabwo ari abantu bose bakanyuka kuri, hari abakanyuka kubera umuvumo w'igisekuru, hari abakanyuka kubera ingwana z'uruherekane kandi n'umuvumo murazanga muzikure ko nakagwana ingwara nyoko yagwaye. Ntugafata ingwara nyoko yamwishe ku myaka 40-38 ngo uvuge ngo none ayigwaye. Mwizina rya Yesu Kristo yirukane nta soni. Inezi zateye nyoko wakararagenda ijoro undi musa akazimira mukamubura. Inezi zateye abana muvukana ukarabariruka ukaragirana. Inezi zateye reka mabwira ibyo bintu mugirukane. Nubucana hitamo ni cyakindi kimakuramba kuko inyuma yo kuramba kuko ubutunzi bwa mbere dufise nigihe umva ndababwire ngo niho rero niyumvira ngo ndabe ko no bitegera mbona birangumiye gushikaho ndinda ninjira mu birimba by'Imana. Ni kuvuga ni gutitiriza, ni kwinginga, ni Daniel avuga ati Imana ko ndagusenga ko je nisobanukiwe ntasambana ntiyanduza Babylon abandi basambanira abandi barya ibiterekerewe kubera ike je nabikora ukabutari kuranyishura. ndabona iki impamvu turi ngano kugene bizogenda. Imana ngo iraza ngo isanga ngo utware bw'uperesi bwaziti je ni bimwe dukora je bimwe dukoreko yongera kurungika amareka b'ubwoko bubiri kubera Daniel. Umwaraza amareka akaba yavuga ngo we Daniel muhungu w'igikundiro ni hantu titiriza ukagera imbere y'intebe y'Imana. Muzasoma ubuhanuzi bwa Zakariya buravuga umugabo yitwa Yozu. Apana Yozu umusuku wo kwa Musu wayoboye Isirayeli mu kujabuka Yorodani wabigiye muri Kanani. No, pana Yozu yavuze ngo jewe n'inzu yanje misemo kuyoboka Imana yanje gusa. No, Yozu w'i Babyloni wo mu gihe cy'aba Zerubabeli, Yozu wo mu gihe cy'aba Nehemiya, Yozu wo mu gihe cy'aba Daniyeli, Yozu wo mu gihe cy'aba Isidrasi, Yozu wo mu gihe ni wavuze ngo iki baragiye kumurega ari umuhereza nkuka byaragiye kumurega ibishetani kuko shetani yo Rwanda yacukana uko sugize vuga ngwe mwari wishimiye ngwe bwa bwoko bwa ngwe ngo mumpe ndide ngo mumpe momore ngwe muzasoma ubuhanuzi. Mugaba Kristo kuko yari yicaye iburyo bwa Data aravuga ngo Uwiteka guhane, Uwiteka guhane, Uwiteka guhane. Ngo baragenda umumareka aje kumwambika ikanzu shasha. Muri ya mibabaro ya wigeranya n'abandi bantu sibyo urahacumurira nibyo. Mugaba Imana niyemera kugenda mbwira umwana w'isezerano ntukiyimite ngo uvuge ngo reka ndaguze n'abandi baragujereka sambanye n'abandi barasambanye. Ngo gushikaho ndida ninjira mu birimba by'Imana niho rero namenya amaherezo yabo koko wabashize ahanyerera ngo
ubatembagarize mugahetse. Imana iyo ubonye usambana bikemera, ukaraguza bikemera, ugaterekera bikemera, uzamenye ko yagukuye ku maboko kandi ayo yagusize ni ku isi yaremwe nayo. Aho byagusize mu nabijya biheko mukoresha nabijya biti nabijya byatsi nabijya biki nigamirizo yimbwa nigamirizo y'inzovu najya bebe y'inzovu byose mukorera byaremwe n'Imana. Mubikoresha mu yindi myuka mibi yo ko bazazeri yari na shetani, muyikoresha mu bundi butware bw'abananiwe bw'abananijwe bw'abatawe bwo bateterejwe bw'abazengeje. Niyo mpamvu namwe muhora mu ruzereretse niyigaragira amahoro n'igikunda nongera ndabibire nibanga. Ari hamwe n'abantu muzi ngo barahiriwe baragowe, iyumvira wako ufise so canke so wanyu canke nyokorome akaba ari mu miliyoni ariko yubaka nka etaje 3 ugaca usanga urapanze upangiye uwundi muntu hariya nashaka no kugupangisha mu nzi wabo ugasanga nashaka no kuguha akazi. Muri kwibaza ko igera itunga ritangwe n'Imana cyangwa muri kwibaza bujye kwa batekanye. Nagira mbabwire ko ikintu kizokuranga ko umunyamahoro nuko mu bwufise uzosanga no muryango wawe ukaba umunyempuwe ukavuga uti Uwiteka ni muwako je wanciriye inzira wamaye twiyo nka kujya kwa banke hari abantu itora bagatoranywa bakagirana ngo bafise ligne de crédit. Voilà ligne de crédit. Nuwa batora mahera konewe ko bakomera kubijya tamuziga atakintu nakimwe gishura kukujana. N'Imana irabikora nkuko nyene. Sibyo? Nukuvuga rero namwe mwebwe ikintu kibabaje nutuntu dutoyi duhenda umukristo akabarakiye kandi ryari ligne de crédit baba bayigeze ko bahabye bakagarigiye bakagira ubudahangago. Ubwo nibwo bushobozi, ubwo nibwo butwara Imana yashatse ko umwana w'umuntu hagurukiramwe mugabo kadusiga ngo koko umukama yabashize ahanyerera ngo abatembagarize mugaheza. Nubona ubikora bikemera ukabona arubikora bugera aradasinziriye icambere baba bamubwiye imigirwa. Erega abantu benshi bagiye kuraguza irya mbere irya kabiri bajayo batabishatse. Irya mbere barakubwiye ngo umugabo yakuriye ngo uruvyaro rwatebye uja kuraguza. Irya kabiri niki umupfumu afatira kuri twa dufaranga wamuha agatongera hagatangura kuzinyatsa ukaje tubona inyatsi zaje afata kagati yaguha akagahindura igihembe kigashinga mu ruti rw'umugongo. Ubwa mbere wa nari mbuze urubyaro none ubuntu umugongo wankindutse kati niba abarozi bakuroga ubugumba. Nta murozi numwe angana umuntu yagutwaye ku mupfumu, nta n'umurozi numwe angana umupfumu yakuvuye irya mbere kuko umupfumu bashi bavuga ngo siwe murozi. Mugaraka ndakubwira ingene ari umurozi aroga ubwonko bwawe kuko ubutunzi bw'umwana w'umuntu buri mu bwonko bwiwe. Niyo mpamvu nukena ntuzokwimvire gusambana ngo ronke icurya, ntuzokwimvire kuja kuraguza. Umupfumu yaba yarabifise yobaye mugwiza tunga ka miliyoneri. Mbabwije ukuri mu izina ry'Uwiteka ndabivuze magaze kuri uyu musozi ndi mu gihugu canje c'abavukira ndabarahiye ntihagagira umupfumu azobahenda ngo afise ico yoba. Burya nindushira avuga ati ngo nawe tugogwane 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 ngwino. Burya naba babyinjiye byo kuragura ntibamenya ko afise ibifukunyi bizoza birabarya. Burya ataronka abakiriya, burya atagira iki agenda mu mazi kuyinika atwara amagi bahorana umutekano muke nibarya ngo baryame basinziye. Niyo mpamvu Uwiteka ndamukunda iyo nganeye kuryama ryama gasinzira. Hari ubutumwa ari bumara ambwira ati mwana wa jewe ngwino usenge, mwana wa jewe ngwino uvuge. Mugabo uhora mu biterekero, uhora mu bidoda ku mabati, uhora mu bidodo, uhora uturi bifurifuri, uhora mu mashamba, uhora n'uburushi. Babwira ati ibi byo kurya birari ntubirye, uhora mu makondisho. Buga n'indushi ngo amaze gusobanukirwa ibyabo ngo yasanze Imana yabateretse ahanyerera. Ndababwiza ukuri ko muri Israel hari umupfumu. Imana yagarigiye yugura Nebukadinezari irambwa ati genda ufate umunyisrael umugira umujaho muri Babiloni. Umupfumu yari Babiloni n'umupfumu yari muri Israel. Umupfumu ari Israel muri Israel ntiyagize ijambo imbere ya Nebukadinezari. Yahurutuwe kumwe n'ikimenyetso cy'uko nta n'urukundo bafitaniye nta niki nta no kumenyana. Tekana ntiyakagira umuntu araguza azakurya umutima. Nimba kandi nusanga umugabo yakurosa banje kugira gahego ugasanga umugore wa yakurosa banje kugira gahego uzoharviriwe ko nishana muzubya mu buzobyara n'abana b'inzoka. Ndakubwiye ukuntu Bibiliya iravuga ngo mwaberaguye amagi y'imbamba ngo kubera iki mwari mwibungenze iki. Reka babwire ikintu kimwe ibyo byabwirwa Efurayimu n'umuhungu wa Yozefu igihangange. Mwaza ngo byabwirwa n'umurundi kazi no maravuga ati Efurayimu warambabaje. Bibiliya iravuga ngo wowe ngo ni gute ngukizirika naho umurimwe ngukizirika imyunzane ngukikijwe n'ibintu ngo bidatunganye ushaka kwibaza ko ndi Imana yawe. Bibiliya iravuga muri za 33 ngo hanyine uzoheza gutikiza kuko hari cyo watikize wagiye gutwara ikintu kitari kwawe wafashe umwana w'umuntu mubika kwenda imyuka uzoheza gutikiza henda gutikize nugenda kurandure ngo kandi butagisubira. Nta muntu numwe afite ikintu yaragurije ko anezerewe. Niyo mpamvu umunsi umwe uzobana haje nyamugiye kigatikira ndatomboye n'umuntu ambajije ikibazo yajeje kugurubura kigatitira
ati burya ari Imana yerekanye abazi gusenga bazizi ico bace bapfukamira ubu izami Imana izakuba hari abana b'umukama bavuga ati Imana akoze kirahari nimureke gukinata Imana irahari Imana iravuga Imana irakora Imana irumva ubundi abari umuswa bari nk'umwana ari mu nzu avuga ati n'indya byinshi barambara n'ingira iki abari umwana ari mu nzu mugameze nk'imbeba munaragutse reka wavuze ngo mbese ubu birimwo hoho yo bivamo guto n'umwanzuro ukavuga uti nta muntu numwe yaraguje afite amahirwe yaraguje arabyara mugabana bamuhera kuko nyene yaraguje yobu bamuheze kataraguje cyari kimenyetso Imana iri kiratanga yaraguje arabyara abana bamugwaza umutima hari ababyeyi benshi birirwa barapfa kubera abana babo umwana akakugwaza umutima ukavuga uti Imana nta kindi nari nkibere ngakwisi bishobora kukubako ari umuvumo w'isokuru mugabo ibyo nabyo biza arakamona ujavuga uti none ibi bintu bivamo gute none ni bande bavyungukiyemo jewe ikintu cyahombeye runaka ko nashavuga ngo ndagishoremwe mutayo wanje gute uhangange bundi nokoresha n'ubu uhangange bundi nokoresha n'ubu nabuhari nimukanguke amaso yanyu muyashire ku umuti ngo ngwino muguru umuti wo gusiga ku maso mubone kubona ngo bitese ngo ko bayogeye mu mwanya muto ngabo baherengeteye bishwe n'ubwoba muri iyi mpamvu muguma mubona munagikwiza imyaka 180 ngo bahonokere ku isi igituma mu gihe inyuze itegeko ry'Imana kibabwiye nuko mwubatse Babeli hari umupfumu muri mu gitabo cy'itanguro 11 ubaraririye sinzi ko ni murada ari wakibatwara mwubatse Babeli Imana yabwiye ati mwebwe iyisi ni muyiryoshe mwebwe iyisi ni muyikorere iyisi ni muyitunganye kubw'imbaraga zanjye zikorera muri mwebwe muyikorere kwibitangaza muzotaye hageze nene muzoza ryari mwami ko ngukumbuye ndakundirira zati tuzimugabiye oye wapi gute yaje Kristo yavuze Matayo 6 yarabyanitse ngo ubwami bwawe nibuze hamagara Imana ubushobozi bwayo buze iyisireke kubatsinda iyisiri kubatsindagirira mu buja bwayo kandi muri abantu badasanzwe bivemwo wewe ubirimwo bivemwo musambanyi vayo mutinganye vayo kuraguza vayo ngo bukaje bwabaye vengariya mu butu bwa nyakatsi mengana butu bwa sugomwe muja kubihiga kwiki wewe ushaka kuja kuraguza ku muntu nguronka amafaranga adashobora kwambara ibirato adashobora kwambara impuzu ngo abegwe atatera gaparufe ngo abegwe utingenda bakundi yo mwaberewe n'udushatsi mwashizeko nagenza ari sous contrôle utingani Imana bakunda mwambaye neza muberewe muri imbere yayo muzobanyereka abapfumu bakoranye bari mu nama ariko muzobyiweze muri bugudu baba turi kuri president ya gukora igikorwa cy'urukundo nubona umuntu adafite igikorwa cy'urukundo nubona umuntu w'indyajya aguterera wapfuye kuko uba watanze ishikano urumva hari abantu benshi mwatanze ibimaza abanyu ni mubige mubarabe nta mahoro bafise uzosanga uwo muntu yokomera kukugabura toguha akazi uzosanga uwo muntu yokomera ko umusegereza ariko mana nawo muntu afite amahoro munafise amahoro munafise umutima wagutse kwigwamwe abandi avuga ati ku munsi nk'ubu ku munsi isuzuma ninde yashimye Imana kubwa ninde yashimye Imana kubwa amaherezo y'abana bavuye ku bapfumu nukuvuga iki kubwo ububasha bw'Imana bashura kubohoka bagatabagwa hama bagakorera Imana kubwo ububasha bw'Imana kuko Imana ipfuhira ikiremwa muntu ngo bitese ko bayogeye mu mwanya muto ngo ngabo baherengeteye bishwe n'ubwoba ngo kujya kwindoto zizimangana umuntu yikanguye ngo mukama ngo urikangura ugaca wibagira uko basa Imana nibibazi kujya ushobora kurota mwijoro usize Zaburi ya 73 umurongo wa 20 ngibyo mbe bibanyuze kwiki kujya umuntu ashobora kurota bukaga igyorose akabibura niko n'Imana ibabona mu gitigiri cy'abantu bafite ishusho yayo kuko ni system mugabo ubwo nyene gace yibagira uko basa kandi Imana kwibagiye ubuzimanganya wigiye umutima wanje wari wuzuye inunu ngo nkumva amafyigo yanje yatobekeranye nari nsigaye ndi kigugu ataco nkimenya imbere yawe nari imeze bwa bikoko ariko nakumye ndi kumwe nawe umfashe ukuboko kukuryo unyoboza impanuro yawe hanyuma uzonshikana mu buninazo ngo mbega ninde wundi mfise mwijuru atari wewe
nta n'ikindi nipfuza ku isi. Umubiri wanje n'umutima wanje bishira biyonga, ariko Imana niyo rutanega umutima wanje, niyo ntoranwa yanje na ntayo. Nkako eheraba abari kure yawe barahona mukama. Munaragura munakora icyaha abari kure y'Imana, kandi uwo baraririye guhona. Ngo barahona bakayogera, ngo kandi bakayogeza abo bose baguhemukira mu gusenga ibigirwamana. Sesulinye muri Bibiliya yanje gaciye ku murongo, muno wese ahemukira Imana baraririye guhona. Ngo mufise umunezero w'imyaka 70 ngo ni ambiance muri ngoreka iyi Imana itaraguhabisha imbwe cy'ubusaza bwawe. Iyi Imana itaragushumbushya ugomba guhera nk'ikidaji cy'ingoroje. Ngo naje aho bimbera byiza negereye Imana, umukama Imana niwe mungirako kugira ngo mpaye ibikorwa byawe byose. Haleluya. Yo ngo wabigira gute wawe ubirimo? Umvirize, bwira Imana uti harigiye negwa nagahinda kubw'ibyaha binyugarije, hamwe n'ibyago binyugarije jewe, ariko nserutse imbere yawe ndabikuzanire, unyuhagire ubimbohore ko mbe mweranda mukitsi. Haranira kuba mweranda kuri iyi si biremera birakunda. Ibisigaye no rusako, ibisigaye n'amanyanga. Undi mukisi yavuze ngo komera Kristo ni muzima. Ngo hari kiganiro watanze uravuga ko uwo mwubakanye iyo habaye ikibazo muca mujamwe mukavugana kugira ngo muryoshe ubuzima, ariko rero umugabo wanje numwiyorobetsi ukuntu ameze araguhenda mukavugana kugira ngo bihere, ariko haheze imisi aca yisubirira muri bimwe nyene mwapfa, kandi akaguma kwereka ko ari ntungane imbere yawe. None ngaho nava ndavyifata mu gutera amaze kwimatanya na marayo. Wiyereka Imana ukavuga uturu rugo rusigaye mu gice canje, nawe ni urugo rw'umugore n'Imana, ubundi n'umugabo n'umugore Imana, umugabo n'umugabo Imana umugore. Uvuga Imana ibari ispago imatanye umugabo n'umugore, cyo gero biba byamadutse tusigana matanye n'Imana gusa. Kuko umugabo niyimatura ku mugore atabanje kwimatura ku Mana, umugore niyimatura ku mugabo atabanje kwimatura ku Mana, umuntu niyimatura ku muntu ngawe atabanje kwimatura ku Mana. Uko Imana n'umuhutsi, cyo gituma nurondera abaguhuza n'Imana uragize ingorane. Mugabo uzoguhanura imigisha y'Imana n'inzira y'Imana kabiguharurira gakura ibicu. We are here. Imana irabatora ikabashira imbere yawe kugira ngo ntuzogira icagiriji. Nukuri nukuri kwicaho rero umugabo wanje bakundana n'umukobwa haheze imyaka 4 tumupfa, yarase kumuheba, yambwiye ngo naho nogira gute nazomuheba atace bapfuye, ngo ninjabure ninjake meneke ibyo birandaba, ngo ahubwo ni norosha umutima, ngo nayo kwibaza ko yo muheba nicyo kunda. None ambwiye nkuko nocangiriki aho ucugaragaza umuntu bwawe, tugaragaza uri nimbura umugore udashaka kuba utabigwa, komeza usangire na Mara yawe matanye na Mara. Ariko nimbura umugore uvuga uti sawa noroheje umutima ngo FV uragenda inyuma wivuza ubugwayi nibuhera uzoheza utahe nkwaki. Mugaba kwivuza uzutaha wongereza ingwara, kuko yaragusize ubundi bagavuga ngo bagiye kwivuza hanze, yaragusize ari we bisigura ko ari we wamuteye ingwara, sibyo? Sigo ko ari we wamuteye ingwara. Rero bigiye vuga ngo bagiye kwivuza hanze ngo barivuza bagataha, bavuze ngo ntibigeze bahiraye, burya nibwo bupfu. Kubera iki? Ni nkuko ni nkakujya umugabo n'umugore, iyo umugore agiye kwivuza bakamutora infection vaginale, barambwiye ati yamari imiti ya infection kwa n'ubundi umugabo wamugira muguma mwabirana, ti rero n'ubundi n'umugabo nafata imiti nato ndakwipimisha, nafata imiti kugira ya microbe ari kugusukamo nawe banza yice.
mugabo rero abagabo nabo batabyemera niko bibabiri rero umugabo yaragutaye ubaja kwivuza ngo nonoroshe umutima guma zaraza we numva ko n'umuntu ari karagazura ibindi bibazo wa wundi wa mukobwa aravuga tujya wewe yaramwandikishije niyo yopfa amatungo yiwe yose ni n'uburyo araxerera aja kubapfumu agiriki yarashishitira aragaza arahuha atari ko yaragimvunje arahuha warari wa muntu wo mukira uri nyina w'abana so jewe kugwanje rohandi kuvuga nkani tasindi kuvuga nk'Imana yo mwijuru yakorotse iyo bizobagora kuyibona jewe arinza mbwira uko bisigura so umugabo w'inyamaswa n'umugabo w'integenge n'umugabo w'umupfumo n'umugabo avumye hako nirigwa ndabaza abana banje ejo azonsukamo ikindi kintu cyazongirike mubwirana amatara n'amazi muri urugo byose biracitse kandi birazimye kubwiyo mpamvu niyo wayavomera iyo wabonye y'isoko it's okay wowe gusa tunganiriza abana nanje ngurerera abana nanje uko nzoba ndiko ndirera saba we gusa sinabanje gusa ntuzonge umutima nituzogwane nituzoshwane bahombeho mugabe icyo gejewe na buribwiwe no guma mu kuberiki uburiribwi wundi musari gihe marazo muzengereza canka agatungira akantu marayagiye ngo kuraguza canka bagashwana kuko abagabo kashi iyo bashwanye na maraya bace baza baciye bugufi ku bagore iyo batashwanye na maraya baza bavuga ngo he ngo vuga cankureke ujyara uwundi musa azoza gusaba ikigongwe maraya n'umugabo aganana na maraya uzomwicecekere nta mahoro afite kuko maraya ati ndakurya ni ntakurya we nupfa sinzotorana ikintu cyawe na kimwe rero umugabo nawe ari gihe asanga yisanga ari muri incapacité y'ubuzima abayemo ayatangura guca bugufi mugabo agiye kuyora byaramaze guseseka cyaye kwifuka igitkonyozi cyaramaze gutota na yindi manuro nogo jewe ari jewe kuko ntacyo mfana n'umubiri jewe umubiri naje dupfana iyo ndawusize nkawambika nkawugaburira ibindi bibazo ujya kwizana ngo nubundi busonga uteza nukuri uyemwe kabaye urifatira umwanzuro wonyene ukihereza wo kwifatira umwanzuro kwihereza sinshobora gutegekwa n'umubiri ngo ngiririki umushishito kuko ari ngufungura ndavuga ati mushishito nakurenganije niyo mpamvu nawe uri kunteza ikirungura uri kunteza n'uruzereretse mugabe ibindi bintu ngo umubiri ngo gitsingo ibiki ngo nibutse ekada natawe yakushobora kumbuza urugendo rwanje rwo gusubira iwacu navuye umubiri ni nkoko noba nagiye mu barabu bakanyambura agapantaro kanje neza keza nambara bakanyambika igikanzu cyawe kugira ngo mbakorere nza nabo shushanye nawe cyo sinshobora kuvuga ngo ubu rero ngo image yabo ngo nayitoye ngo canitandira ngabo ngo cyangwa cagirane no ni jewe nyene umubiri je ndiko ndawugereranya nikuvuga gusa ni wagaciro kuko nawe ngene ico gihe bibari by'agaciro nikuvuga ikirere cyo ngomba kuvuga sibyo ni wawe ugufata umwanzuro mugabo ujya agaciro umuntu ni wakiye je simba henda no mubwiza ukuri tori cyumba cawe nzokumesera nzokugororera nzogutekera ibyo kurya nzokurabira neza abana sinzo kuvanga n'ubundi mugabo ndahaza uwo mucafu turazuzana ngaho nzanira ngo je ndabyanse ndabihaza nibyo kunari ibintu bidasangiwe ukabimbwiye ngene ukerura ukambwira uko yakwera ije nakino cyo kinimana kimbabare kuberiki bibiri avuga ngo imibiri yacu ni ingora ya mutima mweranda none ingora ya mutima wenda igira ingora ya maraya ndagira ingora ya maraya gute nije ubwanje mba ntisobanukiwe kandi bisigura ko njanguta kugereka nitubaye ngo twabigwe hari n'ibintu mutazora ngwitwazo gwanyo mibiri za murayitegeka anangu yapfaka yamaze imyaka ine amara yindi myaka 80 amupfakaze ngo ahora yisonzesha senga ngo ahora imbere y'Imana uzitwaziki ngo umugabo amaze imyaka iratakwabiriye ngo akwa no gupfakwa no guturubura rero umva wundi utari umupfu nese turavuga gute tekana ganura abana jewe yaruye akabimbwira uko sindaguhenda ngo genda urumva ngo henda hende ngo reconciliation ngo bakuburira ingwika rero nuvuga ati imara yokora ibinanje ngakora jewe nanje sokomeze kuko no bandi umwana w'isezerano nta kurona ufata ngo mba umwana w'isezerano ankoro ncengaragaza ko ndi umushumba kandi ndi umuja nigikunda hari inzira zibiri zitakundika ngana nuko ari ngoma ngo mve muri iyo nzambwiye ati rero ko biri ukuntu giswa kumbera muri iyo ndavuga nti rero uko wakoranije abantu kugira ngo nzane koranya n'abantu n'ubundi kugira usohore uko yamenya yuko maramu matanye nkuko jewe sinaza gutera ubundi muntu bwami bubiri nibushobora abami babiri nibashobora gusangira intebe muzobaza yawe Shafati nakawe hari ngombwa akabagwe ku rugamba mbwa Shafati atabago mu Filisti ngo harabuze ngo iki ngo umuntu muza kubana yijana jameze ukuntu iryo jambo arikuye kwari wa Hamani yakuriye promotion hari abantu mwimye promotion hari abantu mwangirije ukuboko kw'Imana ko gukora kubera iki kwimatanya n'amaraya amwe n'abana bazogira umuvumo gusumba reka nsozerere ngaha sindoto ni ndende azosubira ejo ariko mubyumve neza ko Imana
kasome yigatoye ngo Shalom Anita mfashe indotore narose umufasha wanje asanzwe apfunzwe ngo yaje ariko ngo ntiyari yarekuwe namuhaye bamuhaye ruhusha azosubireye rero ngo twaciye tujya ku isoko ashoye inkoko zibiri isake imwe yayitwaye ndamubwiye ngo ndamutwaze imwe avuga ngo arazishoboye yari yazikuye muhira ku gatumba ariko sinigeze mbona aho azigurisha abamubonye bamuramutsa n'igishika nibaza ko yarekuwe bibaza ko yarekuwe bagaca batira na wene yarose kandi naje sinarinezerewe kuko narinzi ko atarekuwe n'umwana mutoyi yamubajije ko ashika muhira aca aramuhakanira aca alarita ndamuhoza ndamubwira ko atarekuwe azogaruka mfasha unsigurira ubundi iyo umuntu wawe asanzwe aboshe ni nkuko twegurirwa ni nkuko yoba urabona ko ibi bihugu genda byita ibihugu bikenye kuko bikenye Imana umuntu ugasanga afunzwe amezi 6 mu gihugu kirimo amategeko ataraburanywa vrema ataraburanye usanga ubundi yishe umuntu yasohotse yavuyeyo ngo ibintu ngo umnyorongo ugasanga umuntu afunzwe amezi 6 atarumvirizwa n'ubutungane kuko kirimo ubutungane cyo cyerekana umuvumo witsitso gubundi mugashereka ni nayo tira nayo Imana irahakorera niyo mpamvu ushobora kuba mugasho inyuma umuntu yari kintu cikigatare mugasho bagenda ukamuganiza ugasanga umutima we waroroshe ariko anabutera uguma burundu ibyo bitiwe rero ko ngo yashoye inkoko zibiri burya niho hari indodo gushora ubundi inkoko ni nyatsi utabonye bayiguhaye iyo banywishoye rero nkuko muri we yo bamaze koroha Nubuicari nyatsi muzima ngo ko ari byadukora nk'ubugome kwera kudadika tukisanga twageze ahantu tutazikura rero agashoka aragufasha koroha buriye ukavuga uti je nta kundi biri bugende bimwe aho rubundabunda ujya kumerejeje ari ubwirana uvuga uti ubu byamaze kuja ku mugaragaro nta kundi none ngira ikindi yawe ugijo jambo Imana ibirikeneye kugira ngo igukize mugabo ntitugyubahuka tutaramarama gushora inkoko zibiri harimo n'isake kumubwira ngo zana nkwakira akavuga ngo ndabishoboye nukuvuga iki ni ikintu gikomoka kuri ko ari yazikuye ku gatumba n'umuvumo wo mu gisoko ruci wabo ngaguye usanga ari nk'abantu bafite umujinya bafite inzigo basambana biba barenganya ugasanga byamubaye ko kubyukuri yarafashwe mbwa agasigara aricuza yumviye nko kufisa umushahara w'400 ukiba igitoro c'50 ugahagarika imodoka ukaja kukivoma ugasanga ca gitoro wibwe kigukuye mu kazi kakanu gato yikoze kagukuye mu kazi nuwakagasho nujikajamwo kakakazi nukavamo cyane nupfungwa girane bizogufasha kwisubira ko mu mutima wawe kuvuga uti ningira hari icyo usubira utinya mu nyuma ko si bose bakuru ubudadike mugasho hariho n'abahakura icyo batinya ni nayo tirama nukuvuga mbwina tirama busora mu yakuye ubugome buteye ubwo ubugome gukwabira abagore base ku musozi nukuvuga rero kuba naho abana yazishoye mu isoko niki nukuvuga ari mu gihe cyo kwisubira ko kwitunganya ubwo mera afise ibyo yagize avuga ati reka nikenure mu bindi mugabo ibindi bintu narazitse baramenze baransotse baragizera kuba rero abantu bamubona bagatangara hanyuma kandi akaba yari intega bizoza atavuye burundu hama kandi akaba ari kwaje mu isoko hama kandi umwana akamubona yumvise papa atajya karira ibyo byo ni affection isanzwe nukuvuga birasigura iki nuvuga kwigiha harimwo ciwe nigihe cyo kwitunganya kandi ico gihe cyo kwitunganya kwicuza burya gishobora kugurura inzira yo kuburana kuriwe burya gishobora kugurura inzira yo gutaha kuriwe kuko hari abantu benshi mwafunzwe n'amaboko y'abantu muga muzofungurwa n'amaboko y'Imana n'ububasha bw'Imana byumve rero ko aragahengwe ku buzima bwiwe ko nagahengwe sukure kugwa nagahengwe ngo imbere y'iyo ndoto ngo nari narose mbona ndahantu batetse ibifungurwa byinshi baca bambwira ngo mfashe guterura amasahani uwabyarura ndamuzi ariko uwo twafashanije kubitanga sinamumenye ndotorera ubundi gusabwa ubufasha niki baba baratetse ibyo kurya bateka ibyo kurya byinshi wewe wasabwe service sibyo wasabye service burya service si umuntu wese batumira ngo ngumfashe gutanga iki ngumfashe kugira iki nukizikigwa ngo uwabyarura wari umuzi mugabo uwo mwafashanya guserva ari umuzi nukuvuga nawe mwafashanya guserva ni uko notumira uwo kumusaga ngatumira
n'uwimurambye jewe mbanza uwimuramya mba ndamuzi kandi nuwo kumusanga mba ndamuzi mugabo wo kumusanga si ngombwa abazi wo bimurambye ni kuvuga ni connection kandi uwabyaruru wabiteka wari umuzi ni nkuko bwo wari ufasha bw'Imana mugabo Imana igiye guca kundi muntu utazi kugira ngo ikugeze ahantu ushobora kugirane gusohora amarangamutima yawe kandi bizana icizere mu buzima bwawe. Abyumvise kuko uwabatuma wari umuzi mugo wo mwaje gukorana ni wari umuzi ni nkuko Imana yovuga ati mwana wanje nciye kubisabisho mu gupfukama ku umugore umugabo wiwe ngiye kumurekora umugabo we ngiye kumugirira iki sibyo reka ndaguhe nk'akarorero nk'ubu Imana kugira ngo itabara abanyisirayeli nari yaciye kuri Mukamano wari yavugaye n'umumarayika na Manowa yamenye uwo mumarayika kwera Mukamano mugabo ubwoko bw'Isirayeli bwari bwavugaye n'umumarayika sibyo ubwo bwoko bw'Isirayeli butari bwavugaye n'umumarayika nibwo bwatabagwa nibwo bwabohoka ego n'umuryango wa Manowa warimwo mugabo murumva yuko ari akandi karorero sibyo n'uburorero bwinshi cyane gose nuvuga ni kintu Imana igukorera ishingiye kuco wakoze nice kuri anko nice kuri ante nice kuri senge nice kuri mama wacu nice kuri igaca kundi muntu azinanye n'Imana we wataho mwari muzinanye akumva imuwe akakuregerariza nibyo nduvuga ngo data nacu yamariye data wacu afise byose marume afise byose mugabo umukunzi twahuriye mu jambo ry'Imana arico yamariye arico yamfashije ugasanga ubwo butungane rero nk'umuntu ari nko muri komera Kristo ni muzima muratubiranye utanze nk'umutwaro wawe cyangwa indoto yawe avuga ati uwo muntu mume numve ndamuregerariza ugasanga aragufashije kubera iki Imana niyibikoze wewe Imana irakuziraza upfukama na wa munira muziraza apfukama kandi irazi nicyo ashoboye igaci bahuza kuko mujo ni jambo ry'Imana cyo tubagiye muri service gutanga uko gutanga ni gutanga icyo ufise n'icyo ushoboye sibyo wahawe na uratanga umve ko ari ubutabazi ku rugo rwawe kandi harimo no gutabagwa no kuri uwo mutware wawe umwana kuba yarize nikigomba nyene cyuko ni nkuko yoba yiteze ati yo papa mu kwezi kuza azobaje mugagasanga ahubwo papa mu kwezi kuza aba ikindi kintu mbona hari ciza umwana acakira abayumva ico yiteze wewe cyo tumabonye ari umwana kuko umubyeyi n'umwana indoto ibiri direct nuko rero Imana yenye n'amahoro kwishimire twese twishimire itunezereze ibyo murota umukama rushirizeho kubishitsa yavuze ko ijambo ryose riciye mu kanwa k'abasabye bayo none rero ubwayo yari yaje bishira mu marangamutima yanyu bishira mu matwi yanyu none ubu naho iraje bicishe mu kanwa k'umusabye wayo ciye bugufi imbere y'ijuru n'isi kugira ngo tsabe Imana ibiherekeze ko mbirotoye bibe nk'uko mutima w'Imana bishaka abihekeresha amavuta menshi abihekereshe ibitabizo byinshi abyamishe abisukemwe amazi abivomerere kugira ngo zanzuzi zamazi abishe zitembe ziva mu muda muri twebwe gutyo uyu munsi utubera umunsi usumba iyindi minsi niko Yesu Kristo yavuze Yohana 7:37b arabyandika mwarahezagiwe muragahorana inema y'Imana urukundo rwa ubushobozi n'ubudahangarwa bwa rudasumbwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, alleluia. Imana n'amahoro baho umugisha bishimire kandi banezereze muri byose na hose. Shalom.